Rutinska saobraćajna kontrola otkrila oružje voranec na žitelot Štip, stanova zbor za pištol, kufer za pištol, četka i šipka za čistenje, 2 ramke i 3 kuršumi od po 9 mm. Istite bili uredno spakuvani voranec i nebrežno ostaveni na zadnoto sedište od automobilot. Namerata na vozač odbile pištolot da go zasolni na sigurno, a potao verojatno ili da go prodade na crno ili da go sočuva za sebe. No planovite mu ge rasipala policijata koja go soprela za saobraćajna kontrola, a negovoto somnitelno odnesuvanje gi navelo na pretpostavka deka toj nešto krije, pošto je izvršeni pretres na voziloto. Somnevanjata se pokažale kako točnija pretresot na videlina go izvadil pištolot za koji podocne je utvrdeno deka prethodno bil ukraden. Pištolot je zadržan kako dokazan materijal i po završuvanje na deloto verojatno ke bide vraten na sopstvenikot, a liceto kaj kogo je pronajdeno 29-godišnjik od Štip, odnese se krivična prijava od policijata za nedozvoljeno izrabotovanje, držanje i trgovanje s oružjem, municija ili raspreskuvački materijali. Dopolnitelno treba da se utvrdi da li pištolot go ukral lično ili na crno go kupilo drugi lica i so koja cel go napravil to.